iyo ni imigabo n'imigambi ku ruhande rw'abatoza ndetse n'abakinnyi bamwe namwe twabashe kuganira nabo ubwo twabasangaga mu myitozo ya kabiri nyuma yaho Katauti na Karekezi Olivier baramukijwe icyizere cyo gutoza ikipe yambara ubururu numero. Gusa muri studio nagize amahirwe yo kuba ndi kumwe na Kwizera Piero, uyu akaba umutoza umukapiteni wungirije w'ikipe ya Rayon Sport, ku rundi ruhande umukinnyi w'inkingi ya mwamba cyane wabashije gufasha ikipe ya Rayon Sport kugera kuri byinshi muri imyaka 3 amaze ayikinira. Ku ruhande ndakira Piero Kwizera muri studio za Royal TV. Piero, karibu sana hapa ku Royal TV. Asante sana. Umeze neza? Yego, umeze neza. Siku mingi ngira ngo turaza kumeza kugenda tuvanga icyo Giswahili ndetse n'ikinyarwanda kubera ko Piero ari ndimi abasha gukoresha kandi zose akabasha kuzumva neza. Piero, ulikuwa hizi siku Burundi, ulirudi hadi usiku gani? Ya, nimerudi jana usiku. Nashisenga na saa moja z'ijoro. Saa moja z'ijoro. Wari wagiye iriya kureba match y'u Burundi? Y'u Burundi na Sudan. Na Sudan. Saison passée mwatwaye igikombe cya championnat, saison ingine mwari mwatwaye igikombe cy'amahoro. Piero Kwizera numwe mu bafashije ikipe ya Rayon Sport gutwara iki gikombe. Iyi saison hamuko pamoja na Masudi, muko pamoja na Katauti, hamwe na Karekezi Olivier, ni bajeri wenyewe unajua, ni bajeri wenyewe ulikuwa unasikia wakati ulikuwa kule Burundi. Reaction yako ni ihe nyuma yo kumva makuru nkaya ngai? Unajua cha kwanza sisi wachezaji ni watu wenye tunaenda kufanya maisha nje au hapa ndani ya Rwanda. Sasa vitu vyote vinatokea unakuwa tayari. Sio kusema utabakia na kocha Masudi kila siku. Labda hii kuleta kocha Katauti na Karekezi itatupatia experience nyingine ya maisha ya kuzoea via football. Mimi kitu nawaomba tu wakuje na wakaribisha sana wakubwa wangu, wakocha wangu hivi ni wazazi wangu. Wakuje tufanye kazi. Tuangalie kama vitu tulifanya mwaka jana tuzidishe zaidi. Muzidishe zaidi. Kuri Piero Kwizera, wishimiye cyane kumva Katauti ndetse na Karekezi ari abatoza kuri bo nk'abakinnyi n'abakozi, ntabwo igihe cyose wahora witeze kuzakomezanya n'umutoza umwe mu buzima, kuko ubuzima burakomeza kandi umupira nawo ugakomeza. Kuri bo rero yishimiye kumva Karekezi ndetse na Katauti baje muri iyi ekipe, ariko ku rundi ruhande abahaye karibu muri rusange. Ni amashusho agaragaza bimwe mu bikorwa Piero Kwizera akora yari mu kibuga, yaba mu buryo bwo gutsinda ibitego, mu buryo bwo gucenga adversaire, mu buryo ndetse bwo kurema ibitego bimwe na bimwe by'ikipe ya Rayon Sport igenda itsinda rimwe na rimwe. Akaba n'umuspecialiste wa makufra. Nawe unajua kama uko specialiste wa kufra? Ndio najua. Najua sababu navitumika sana. Ufata nk'iminota ingahe, dakika ngapi mu myitozo? Ifata iminota nyinshi na 15 minutes chaque vendredi ou samedi après entraînement ya nyuma. Tuliko tutegura match ya championnat cyangwa match ya Coupe de la Paix. Fata 15 minutes cyangwa 20 minutes ya makufra. Ugatera kufra. Ntabwo rero uburyo bya bintu ari bimugwirira Piero Kwizera, nibyo aba yakoreye kandi akabihatanira ndetse no kubiharanira. Uwo ni Piero Kwizera rero turi kumwe hano muri studio mbere ko tuganira byinshi. Twanziye igihe wavaga muri Tanzania uva muri Simba uza hano muri Rayon Sport, haikukuwa muda mzuri au ibihe byiza ku ruhande rwawe mu gihe waje muri Rayon Sport? Tueleze kidogo nini kilichokuwa kule Tanzania kufika kwa lengo ile, manake Piero hakusikilikana sana kule TZ, hakuperform vizuri TZ jinsi kuna perform hapa Rwanda. Ni sababu gani? Naweza sema kama kila mtu anakuwa na gisi anakuwa anajiadapte mu nchi au championnat. Nikizani ndio gisi mimi nakuwa nachukua muda kidogo kujiadapte. Hata wakati nilifika Cote d'Ivoire nilikamata muda kidogo kujiadapte, na Rwanda pia. Niki Tanzania unajua ni ekipe kama Simba na pression mingi. Wanataka mtu kifika ujiadapte hapo na ujiadapte juu ya klima via pale maisha pale gisi iko. Ndio nikapata tatizo, na wakati nilifika palikuwa kocha alikuwa anatoka Serbia, ndio kocha alikuwa alinileta. Après match ya Simba Day tukafungwa na Zesco United.
bakafika na mfukuza. Sasa wakaleta kocha Mzambia, atoka Zambia akakuja na reglima zake, akasema anataka wachezaji wengine, ndo akaleta Okwi, akaleta na wengine kutoka Uganda. Akasema mimi na Tambwe ya Misri atukonte sana mu ekipe yake, mplan zake, na waetranger pale ile wakati ilikuwa ni 5 tu. Ikabidi watuachie. Tambwe akaenda Yanga na mimi ndo nikakuja Rayon Sport. Aparona nk'ibyo rero nanjye mubaza muri rusange icyatumye Pierrot Kwizera atitwara neza muri Simba aho yaje muri Rayon Sport nyine avuye muri rusange. Pierrot Kwizera mu magambo make ati birasaba rimwe na rimwe kwiadapta ndetse no kumenyera muri rusange aho ukinira, ariko ku rundi ruhande muri Cote d'Ivoire byansabye igiye kugira ngo niadapte, muri Simba byansabye igiye kugira ngo niadapte, ariko pression n'igitutu cyari ntago byashoboraga kunshobokera. Gusa umutoza wanzanye nayo kuba yarirukanywe na champion itaratangira nabyo biri mu bimwe byanteye kutitwara neza mu gihugu cya Tanzania mu ikipe ya Simba muri rusange. Ubutumwa bwanyu mushobora kuza kubwohereza kuri nimero ya WhatsApp mubona aho ngaho imbere, indi nimero kandi niza kuboneka yo kuduhamagariraho, wenda nayo muraza kwibona imbere y'inyakira amashusho zanyu muri rusange. Pierrot, unaniambia ilikuwa ni question ya kujiadapte pale TZ. Nini ndo ilikusaidia kujiadapte hapa Rwanda muri Rayon Sport kugira ngo wiyumve muri ekipe, uze muri ekipe, utangire wigaragaze nka Pierrot tubona uyu munsi? Najua hata kufika hapa Rwanda nilipata tatizo kidogo. Nilifika natoka Simba, nilirudia Burundi, nikafanya 2 mois, miezi 2 sichezi. Nikakuwa narudia nyuma. Nilifika hapa Rwanda na hapo nilipata tatizo kubwa sana. Nilikuwa nacheza machi kila fana wa Rayon Sport, nasikia maradio, hata pia wa journaliste watu hawakuwa convinced. Hawako convinced na mimi Pierrot afai, mchezaji waliutoa wapi, hakuna resulta na pana nini. Lakini nilikuwa najijua mimi mwenyewe, nasema kisi nitaenda na zoea, tafika kitu. Ni kweli niliitika na mimi nikasema ni kweli. Nilikuwa namaliza 2 mois chezi. Nilikuwa nasikia maradio tu, wao ndugu zangu kwa Burundi wananitumia message, wananiambia ni vitu gani hatukuzoea hivyo. Jikaze. Bilikatala Tanzania, bisikatali na Rwanda. Jikaze, piganisha. Usirudi Burundi, tusikie haya bilikushinda na Rwanda. Na mimi nikakuwa niko conscient na vitu vinifikia, nikasema vitachukua muda fulani juu namaliza masiku sichezi. Na kitu kikanirudisha nyuma tena zaidi. Nilifika hapa Rayon Sport iko chini sana. Ilikuwa ku place ya 4 ya 5 hivi. Ya 5 ya 4 namaliza kugawa kama 10 match egalisation. Ile siku ile muda wa Futila. Alikufanya 10 match. Ndio, nilifanya 10 match iko nafanya egalisation. Nikafika na ile pression, nakutana ekipe iko ku niveau ya chini, hakuna resulta. Na mimi nikaingia ndani na nikafika naonekana kama na mimi sifai. Lakini wakati tulipata kocha Batista. Tulifanya mantrema za nguvu sana. Ndio kitu nilikuwa nakosa physiquement, nilikuwa siko prêt. Nilikuwa chini juu, nilikuwa namaliza masiku sicheze. Na mpaka sasa hivi namshukuru, yeye ndo alinitoa mwa ile Kocha Batista alinitoa kama ile shimo. Akanipandisha. Nikakuwa kutoka mpaka Coupe de la Paix, nilikuwa parmi wa meilleurs joueurs wa Coupe de la Paix na nikatoka meilleur buteur. Ile siku mlipigwa na Police nyingine Coupe de la Paix mukayibeba. Ngibyo rero muri rusange Pierrot Kwizera ageze mu Rwanda n'ubundi nabwo byabanje kumugora nkuko mubyibuka benshi muri mwebwe. Gusa ashimira cyane umutoza Kwizera Batista Kayiranga muri rusange wamufashije, kuko yaravuye i Burundi atamaze iminsi akora imyitozo, atameze neza physiquement, ariko aza kuzamura urwego rwiwe rwa physique, binamufasha kuza muri equipe ndetse no kwiyumva muri equipe, biramufasha cyane. Abasha kuvanaho critique zose zitangazamakuru ry'abijyana mu Rwanda ryo mu Burundi n'ahandi hose bakomeza kugenda bakritika Pierrot, bibaza mu by'ukuri umusaruro aho ikipe ya Rayon Sport nubwo yaguzwe amafaranga menshi ava mu ikipe ya Simba aza hano mu Rwanda. Uyu munsi Pierrot sibye kuba ashimwe n'abakinnyi bagenzi be muri Rayon Sport, ashimwe n'abayobozi n'abandi bose muri Rayon Sport, no mukinnyi w'ikitegererezo mu mupira hano mu Rwanda muri championnat ya hano iwacu mu Rwanda. Pierrot, saison yako ya 3 mwaka jana, ulikuwa unasema unataka kutoka Rayon Sport, ulikuwa unataka kwenda zingine teams zilikuwa zinakuhitaji. Uko tayari kufanya na season ya 4 au saison ya 4 hapa Rwanda? Unajua kitu cha kwanza maisha, mtu nafaa unakubali
kama watu walikusaidia na wewe unatakiwa wasaidie. Hawakunisaidia kukisema kunipatia pesa nyingi, lakini banisaidia mimi kurudia kwa ile niveau yangu. Nilikuwa nisinye contrat ya mwaka mmoja na nusu, siku nafika Rayon Sport. Nikafanya demi saison, nikacheza ingine saison, nikatoka meilleur joueur. Sasa nikaikaa, mtu wa kwanza anakuaga na anipatia conseil sana ni mzazi wangu. Akanambia kama watu balikusaidia kutoka kwa ile niveau ya chini ulikuwa, chini wanakubeba usitumie haraka, bakia Rayon Sport. Hata ukisinye 2 saison, lakini jikomporte mzuri tena hii saison ya kufuata, utoke pale uko bien. Nikizani utatoka kuna baraka ya kila mtu, ya wafana na pia wa viongozi wa Rayon Sport. Nikasikia conseil yake, nikaongezea 2 ans na Mungu alisaidia ile conseil yake imetoa ndani matunda, na huu mwaka nimetoka tena meilleur joueur. Nikasema hivi nishafanya vizuri hapa Rwanda, natakiwa niongee na viongozi, ndio muda wangu na mimi wa kwenda vizuri. Wanishukuru na vitu nishafanya hapa, na nilisaidia ekipe sana. Niende hapa niko na kitu ya kusema wale wafana souvenir nzuri. Ni mimi ile kuona gisi watu wananipenda. Sitaki nitoke hapa kesho au kesho yake nisikie wafana gisi walinipokea, sio ndo gisi wanifukuze tena hivi. Walinipokea vibaya, walinisema sifai, lakini hivi nafaa, natakiwa niende niko na endelee mzuri, nitoke hapa niko vizuri. So kwa wewe ulishamua, ushafika uamuzi utabaki Rayon Sport mwaka wa mwisho wa mkataba unyuko nao Rayon Sport, au tu utaenda pengine? Yote vinawezekana, naweza nikaenda au nikabaki, lakini mimi kipande kikubwa natia kuondoka. Ndio. Mimi uondoke vizuri. Niondoke vizuri. Kila mtu anapenda niondoke. Najua ni vigumu, wafana watavishika. Nitakuwa vigumu sana, najua Piero anasaidia ekipe. Lakini maisha, hata wa Cedric walipita hapa, walipita wajero wa hatari, wa Jano, wajero wengi walipita hapa na waliondoka. Na mimi naomba gisi wengine waliondoka, nataka na mimi niondoke vile. Juu kesho Ewo ndo atakuwa wa kwanza kunipokea hapa Rwanda. Kuna timu zilianza zishaonyeshana interesse, zilijinteresse, zilipana offer, ni za wapi? Timu zilishapana offer naweza sema ni nyingi, lakini offer panatakiwa pakuwe offer nye itakuwa iko serie yenye wa viongozi watapenda na mimi nipende, ndio niondoke. Nikizani hiyo offer sasa ya mimi kupenda na viongozi kupenda ndio haijafika. Timu za hapa East Africa au ni nje ya East Africa? Hapana, ni nje ya East Africa. Nje ya East Africa, lakini mu Afrika. Pako za Afrika, pako za Asia. Nangoa tu offer nzuri. Nione baby tatoka, lakini kama hakuna nyingine offer taendelea hapa. Nimalizie saison yangu ya contrat yangu mwaka mmoja. Angalie ya kufuata. Ngibyo rero kuri Piero Kwizera muri rusange twari tuvuze kubijyanye na transfer, buri mufana wese wa Rayon Sport abayifuza kumenya ngo ese Piero azagenda, ese Piero azagumanga, ese bizagenda gute. Gusa muri rusange tubashe kutubwira ko nkuko yaje abafana batamwishimiye, ariko ngo bakabamwishimiye, arifuza kuzagenda neza atanduranyije n'umuntu wari we wese, ku muyobozi, umufana ndetse n'umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport muri rusange. Ni impamvu kuri we mu gihe cyo kongeza amasezerano umwaka ushize yagiriwe inama n'umubyeyi we, akamubwira ko ikipe yagufashije ikakuvana mu bihe bibi kugeza mu bihe byiza, udakwiye kuyisiga gutyo. Uyu munsi rero kuri Piero Kwizera akaba yashaka kuva hariya neza atarahavuye nabi muri rusange. Gusa kuri we hari amakipe yo muri Aziya, amakipe yo mu Burayi ndetse n'amakipe yo muri Afrika yifuza Piero. Igisigaye no kumenya ngo ese izo kipe zishobora gutanga ibyo Rayon Sport yifuza ndetse na Piero Kwizera yifuza. Mu magambo make nibyo tubashije kuganira. Kuri telefone hari umuntu twamwakira wa mbere, wenda wifuza kugishabwira Kwizera. Piero, Royal TV, allo. Mwiriwe neza. Nshaka kubaza kuri transfer ya Neymar. Transfer ya Neymar, gira icyo mbaza nta kibazo. Ayo kujya muri Paris Saint-Germain. Ntabwo aragenda, ariko amahirwe ni menshi cyane ashobora kugenda anytime. Tubarize Piero, turamukunda cyane kabisa ijana ku ijana. Arakumva cyane. Merci. Piero. Oui. Naye nshaka kubaza ikintu kimwe. Tuzaguma muri Rayon.
nibyo amaze kuvuga utabaki mureba. Sitabakia, naweza sema kama nitabakia au sitabakia, vitu viko katikati. Kama nikiwakia tawajulisha siku za mbele. Ntabwo arabimenya niba azahaguma cyangwa atazahaguma, gusa amahirwe menshi we kuri we arifuza kugenda ariko akagenda neza, gusa byose ngo azabibamenyesha mu gihe kiri imbere. Rayon TV Karame gerageza nuko murakoze mutugerezaho amakuru neza kabisa. wakoze cyane. Wowe urahagana ese kutatubwiye ahantu ni Rubavu. i Rubavu. i Rubavu dusuriza abakunzi bacu b'i Rubavu, ni benshi cyane, tufite abakunzi benshi aho ngaho. Gerageza sawa, asante sana. Ngibyo tukiri kumwe na Kwizera Olivier. Kwizera Olivier yanjemo cyane uyu munsi kubera ko yasinye ikipe ya Free State yo mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Ahubwo ngikiri kumwe na Kwizera Pierrot, tugenda tureba muri rusange ama video ye n'ibitego yagiye atsinda, ikintu cyose yagiye afasha ikipe ya AP ndetse na ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe y'igihugu y'u Burundi, dore ko atari Rayon Sport yonyine yakinira. Pierrot, kutokana na performance zako za timu ya Rayon, hata na timu ya inchi, timu ya taifa pale Burundi, bajya baguhamagara. So niambie kivipi timu yenu ya Burundi inakosa nini ili ifike ku level ya juu, hali ya juu, tuisikie katika matimu yenye magumu sana hapa mu East Africa. Juu ni timu iko na wajori wazuri. Nini kinakosa pale mu Burundi? Ndio tulikuwa tunakosa kitu kidogo tu kama organization kidogo, lakini mpaka sasa hivi nashukuru vitu viko vinaenda vinakuwa vinarudia fasi yao. Kama tulipata president wa federation monsieur wa president wa federation wa mpya ni senateur, kuna wasaidia sana na anasaidia kuregle zile tatizo zilikuwa zipitikani mbele, hivi ziko regle pole pole. Ndo hivyo muri rusange. Ku ruhande rw'ikipe y'igihugu Pierrot Kwizera avuga ko muri rusange barimo baragenda bakosora, cyane cyane umuyobozi mushya uherutse gutorerwa kuyobora Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi, no mu muri kubafasha kugira ngo bongere bitware neza, babyaza umusaruro kuko quality bafite. Pierrot, unamaliza season 3 hapa Rwanda, au kuwa meilleur buteur mais ulikuwa meilleur joueur mu deza miaka miwili iliyopita. Niko nina question ya curiosity. Nini ndo kinakusaidia ushinde goli za aina zote, goli za kufla, za musirfas, za vichwa? Uko na secret gani? Naweza sema secret kubwa ni entraînement. Nafanya entraînement na kitu kinanisaidia ni kalite yangu. Mbele mimi nilikuwa nafunga magoli nyingi zilikuwa za nyuma surface, lakini sasa nikaokia kuona kama kila nikikamata mpira, kila mtu anajua kama Pierrot atapiga mgoli, atapiga shoot. Sasa nakuwa sina zile ukazo za kupiga. Nikasema acha niko nachezea kwa mbele, pakikuwa centre au pakikuwa kufra yote naenda kuchezea msurface, na nina changer filosofia ya kucheza. Najua kama hivi nikibakia hapa Rwanda hii saison tena bitakuwa vigumu zaidi kushinda saison inaisha. Juu mtu akitoka meilleur joueur mara pili deuxième saison inakuwa viko vigumu sana. Kila mtu atakuwa anasema anakia kucheza na Pierrot. Basi natakiwa na mimi mwaka kesho ni changer nyingine filosofia ya kucheza. Nijue nitajikomporter aje mtere, juu niweze kufanya tena vizuri, nionekane mzuri mbele ya watu wote wanakuja kuangalia mechi, wafana na kupatisha ekipi yangu ushindi. Okay. Mbere ko nakira ubutumwa muri rusange kamani nakiri no telefone, gusa Pierrot yavugaga muri rusange ko mu sezitani yo yanaguma mu Rwanda zahindura uburyo bw'imikino kuko abadefenseur bamaze kumumenya benshi. Yagiye gufata umupira bahita bumva ko ari buze gufata agatsi igitego. Royal TV, allo allo, mwiriwe neza, urakumva? Kuvugisha Pierrot. Arakumva Pierrot. Pierrot, habari? Ni sawa. Uko vipi? Niko bien. Tunakupendaga sana, mimi niko mfana wa Rayon.
Asante, na mimi nawapenda sana. Mimi naitwa Solange na wa Kinyamirambo. Okay. Napendaga kitu nachezaga mkabumbu. Asante. Ubakie kule utusame usitoke muleo. Sawa sawa, tungali pamoja tu. Mungu akubariki sana. Asante sana. Sawa. Asante sana Solange mwenye iko Nyamirambo. Uko n'abafana benshi hapa Rwanda. Ntabwo bijya bikugora guca mu muhanda ufite abantu benshi barimo wakona kushangilia. Kweli kweli pako sana inanipatia tatizo, ndio maana sipendi kutembea. Nabakia nyumbani mara nyingi, nitoka kwa nyumbani naenda kwa entraînement. Juu unakutana ukipita Nyamirambo au fasi nyingine. Piero. Watu wengi wanakuita. Saa ingine vinasaidia, vinanipatia courage ya kuendelea kufanya vizuri. Kama watu wanakupenda hivyo, natakiwa endelea na wafurahisha. Ngibyo rero akunze guhura n'ibyo bibazo kenshi na kenshi abantu bakamufatira mu muhanda nyine bamwishimiye bamuvuga izina ryiwe. Ni telefone tukomeza kugenda twakira z'abafana bamwe na bamwe ndetse n'abakunzi badukurikiye muri rusange. Hanyuma ati Royal TV, allo Royal TV, allo. Ndabumva neza. Yego. Nagiraga ngo ngira amakuru na transfer. Wazamuye ijwi tukakumva neza. Na transfer zihari muri APR. Muri APR. Mbigusubize uvuye kuri telefone cyangwa ari ikintu ushaka kutubwira mbere ko tugusubize? Oya, mumbwire on air. Okay. Of course kuri APR ngira ngo ni ikipe yitoje cyane, yitonze muri iki gihe cya transfer. Baranabitubwiye ko batazigera bagura abakinnyi benshi cyane, sibyo ko bari gutekereza kugura umukinnyi ushobora gusimbura Michel ariwe Iradukunda Radu, umukinnyi uri gukina ikipe y'igihugu muri iyi minsi, barendiriye ko birangira. Hanyuma na Manzi Thierry, APR nimwe mu makipe yamwifuza mu makipe yavuze. Ubwo rero urumva ko nibyo gutegereza muri APR, ntabwo ari ekipe ibo bishimiye abakinnyi bafite, bakaba banishimiye abakinnyi bashobora kuva muri academy n'umutoza wabo. Ntabwo bashaka kugura abakinnyi benshi cyane nkuko baguze abakinnyi 8 umwaka ushize. Nizere ko rero ndumvaga Ombolenga Fitina ariwe wadufasha kuri kazi. Ombolenga Fitina rero kwa agifite ibindi nawe ari gupanga byo kujya gukina i Burayi, nawe n'umukinnyi ushobora kubafasha, ariko mu gihe wenda byose byaba byanze ashobora kuza. Ariko aracyafite amakuru mfite nuko akiri gutekereza kujya gukina hanze kuruta kujya kumva amakipe hano mu Rwanda. Mumbwire Piero ko Rwanda next season tumera nabi kabisa. Ino season itaha muramumerera nabi. Turamera nabi, turamubabaza. Mushabiki wa APR we. Ubwo rero naramuka hagumye nawe mwumvishe ko azahindura mu buryo bw'imikinire n'uburyo yateraga amashoti. Ubwo namwe ari ikindi abahishiye muri rusange. Reka nsomeye ubutumwa bumwe na bumwe bwatugezeho hano buciye ku murongo wa WhatsApp. Ati turamukunda cyane Piero, mubwire tumugoroba mwiza, mutubarize Piero ko niba mwongeza amafaranga yiteguye kuguma muri ekipe. Turamukunda cyane. Kwetu ni maisha. Football ni maisha. Na mimi kwa sasa hivi nishaanza kuwa mkubwa. Namaliza kama 3 ans, bakia 3 ans kadri, hata mwekimu nationale ni staff. Na hivi naenda nacheza na maisha. Yote vinawezekana, siwezi katala offer yenye wataniambia, nitawasikiliza. Nikiona ni nzuri nitabakia. Byose n'ubuzima ashobora kuwaguma cyangwa ntagume bitewe wenda n'amafaranga baba bamuhaye, bitewe n'ibyo nawe yifuza mu rusange. Uko na myaka ngapi Piero? Hivi niko na 25 kingali mdogo. Hanyuma ati ndumufana wa Rayon, dukunda Piero cyane, yadukoreye amateka akomesha, nugenda Imana izaguha ibyishimo nk'ibyo waduhaye. Ni ikipe dukunda Rayon, gusa umenye ko ikipe ari wowe yari yubakiyeho, ubishoboye wadufashiriza aba batoza bashyashya. Ndiamier Sibo Inyamasheke. Ubwo byose araza kubitekerezaho. Hanyuma undi ati mwiriwe, nitwa Jean Rayvan, nuye Gikondo Karugira, mumbwire Piero nimba ashaka kuva muri Rayon Sport ahandi azaba flop kabisa. Ubwo ngubwo nabyo ni igitekerezo cyawe. Ati
ati Pierrot turamwemera cyane nubwo ndi umufana w'ikipe ya APR. Ati bonsoir Jules, thanks kuba watuzaniye Pierrot Kwizera, ndamukunda kabisa, riseriye ku kazi ke akora, ntameze nk'abahashyi bataza akazi bariho, bikunze akagenda nta kibazo turamwifuriza amahirwe masa, kandi bitanakunze azareke tumusezere neza nk'uwagize icyo adukorera. Mfana wa Rayon Sport nafikiri unisikia. Hanyuma ati murakoze, ati yero ni Rugamba Donald, musurize Pierrot cyane, mbibona kandi mumumbwirire akomerezaho, natwe abareye turamukunda kandi natwe tumwifuriza gutera imbere, tumubonye akina muri shampiyona zikomeye zirenze yo mu Rwanda twakwishima, turabizi nawe azagaruka aje gutoza Rayon Sport. Nakomerezaho mumbarize se yaramutse agiye nuwe mukinyi muri Rayon Sport abona wakina nk'ibye muri Rayon Sport. Pako wengi wanaweza cheza hii. Kuna mchezaji kwa Burundi na iko na stile kama yangu tu. Gaël. Kuna Gaël, kuna Steve. Wote wana stile nzuri, wanacheza kama mimi. Wumvishe Rayon Sport bamuvuga se? Wisikia Rayon Sport bako wanamhitaji? Bashaka sikia tu kama ni mchezaji mzuri. Lakini wana tatizo ya waetranger, ni watatu ndio wanacheza. So inabidi wewe utoke au mwingine atoke, ndio mwingine afike na ingie. Abyumvishe rero hari abandi bakinyi ngo bari Burundi bafite style nk'iyiwe, yaba Gaël ndetse na Steve anacheza mu timu gani? Vitalo. Muri Vitalo. Steve akina muri Vitalo. Nabo n'abakinyi ngo Rayon Sport burumvikana ko abahaye abatungiye agatoki. Rayon Sport mu gihe cyose yabayivuyemo, abo bakinyi n'abakinyi beza cyane bashobora gusimbura Pierrot ku giti kiwe muri rusange. Kuri telefone hari undi muntu. Royal TV, allo? 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 Yego. Mimi ni Fabia Pagiseni. Zamurijwi ntabwo turi kumva neza. Mimi ni Fabia Pagiseni. Eti? Fabien. Damien. Fabien. Pasta? Fabien. Sema sasa nisikie. Mimi nakupata je sana mtu yangu. Sasa ninataka niongee na huo mchezaji wa leo. Mimi nataka vraiment unaona maisha ni kutafutisha kila wakati. Na mimi nacheza tennis. Donc ni kusema na mimi niko sportif. Lakini hivi yelo akapata offer ya sang, haina problem. Ipo tusikilizane mzuri. Yeye anakuyaka kucheza via sang. Hata tunaona takisiano pale mu Manchester tulikuwa tunamlipa sana. Na hivi iko pale mu Real Madrid. Ni pesa basi. Hatuwezi mshirikia sana. Ile vraiment Pierrot, Mungu akubariki sana. Na hapa Gisenyi tunakupendaka, siku moja ufike tukufikishe kitamtamu. Asante sana kwa maoni yako. Asante sana Damien. Nafikiri umemsikia Pierrot. Mais Pierrot, niko na question nyingine ya curiosité. Wajori wa Burundi. Nilikuwa nimesahau jina. Niambie, wajori wengi wa Burundi wanakuwa kucheza pa Rwanda. Hamsemagi Kinyarwanda au Kirundi. Watu wengi wanajiwazaga vipi ni hali njia nini? Unajua wajori wa Burundi tuko sababu vile tulitoka fasi moja. Pako kalite mbili za kama Buyenzi na Bwiza. Ndio panatoka wachezaji wote kutoka Burundi. Sasa nakutana tumezoea mazile kalite, nakutana watu wanasema Kiswahili, nakutana ni makalite naishi. Kila watu wengi wa pale Bujumbura wanapenda kuishi zile kalite. Iko kama vile unaishi Nyamirambo. Ni Uswahilini. Na ile ndio iko ni kama vile fondation ya football ya Burundi. Zile kalite mbili. Ndio tunazoea vile. Sio kusema hatupendi kusema, lakini tumezoea kusema lugha
tunajisikia tuko na hata sasa tuko tunacheza mpira tunapenda kusema mkiswahili. Kiswahili. Iko sasa Swahili ni lugha ya football. Swahili ni lugha ya football. Hapa mu East Africa. Nivyo rero nari mu impamvu badakunda kuvuga ikinyarwanda gusa nacyo barakizi nubwo rimwe rimwe bakuze bavuga igiswahili muri quartier ya Bwiza ndetse na Buyenzi, ariko aracyumva niyo mpamvu mwagikomeje kugenda mwumva mubaza ibibazo bimwe na bimwe mu kinyarwanda ndetse akabisubiza nubwo rimwe rimwe ushaka kumugora bitewe nuko yamenyereye ururimi rw'igiswahili ku ruhande rwa Piero Kwizera mu kipe ya Rayon Sport. Ati bonsoir Jules, nubwo mfana APR Piero ndamwemera kabisa, courage kabisa. Ndati rero ni Mango Piero yicisha bugufi pe kandi akunda akazi akomereza aho ngaho. Ati ntuye Rusizi nitwa WhatsApp Gikundiro mumbarize Piero uretse ko ari umukinnyi wa Gikundiro ntabwo ayikunda mutubwire ko kandi abafana tumwemera kuko aradushimisha kandi uko yakoze umwaka ushize yongere kabisa muri rusange. Nyemire ntuyerukira makuru yanyu aratomoye kabisa mutubarize niba yaramaze kongera amasezerano muri Rayon Sport arangana iki. Amasezerano yongeye umwaka ushize arafite amasezerano y'imyaka 2 asigaye umwaka umwe gusa kuri Pierre arumva mu by'ukuri igihe cye kigeze kugira ngo ajye gukina hanze y'u Rwanda mu gihe cyose Rayon Sport yaba yumvikanye n'amakipe amwifuza muri rusange. Piero, kuna neno la mwisho, ujumbe wa mwisho unaweza patia fans wako wa Rayon Sport kwa ujumla? Mimi nawapenda sana na mpaka hivi nawashukuru. Walinipokea vizuri kuanzia siku nimefika hapa mpaka leo. Najua kama nataka kuwaonesha kama hivi sasa tunaenda kufanya kazi ngumu. Gisi wanampenda kocha Masudi mwaka jana, wapende kocha Kataut, kocha Karekezi. Sababu kazi yenyewe watafanya sio rahisi sana. Ifo hii mwaka wafanye vizuri kushinda vile wenye kocha Masudi amefanya. Mimi naomba tu wawe karibu yao. Wakuje kwa support wa sana sana wachezaji wapya na wakocha wapya. Tunaona kama watafika juu, tuko na match nyingi ya Coupe d'Afrique, Coupe de la Paix, Championnat. Vianzie kuanzia entraînement ya kesho au zilipita, waje wa support wa wakocha wetu wapya na wachezaji wetu wapya. Ngibyo muri rusange yabifurije komeza kugira ibihe byiza kandi arabashimira cyane urukundo mukomeza kumugaragariza abakunzi ba Piero ndetse n'abakunzi ba Rayon Sport. Mukomeze mushyigikire Karekezi nko mwashyigikiye Masudi Juma mwaka ushize, yaratekereza ko ibihe byiza biri imbere kurana rw'ikipe ya Rayon Sport. Kuna mshabiki mmoja siwezi maliza emission na kubajije iki kibazo, arambwira ati Piero tuambie vipi i Burundi ngo kuki mukunze kuba muzi umupira? Wewe wakundishijwe iki n'umupira, watangiye kuwukinira hehe, nuhe mukinnyi wakuze ushaka kureberaho? Naweza sema kitu cha kwanza, Burundi tuko na don, ni kipaji. Tunasema ni kama vile Mungu anakupatia kipaji. Hatukuwa kina maakademi, hatuna masantre de formation. Unazaliwa uko na kile kipaji, unajua kubloke, kukontrole balo. Kitu kinachosaidia kingine, tunakoga tunawaza mapema. Tunafikiria mapema. Mtu unasema mtu alifanya hiki kitu na mimi naweza kufika kwa kitu. Sasa kama hivi hata mimi nikifika Burundi, mimi naona kama vile sijui kucheza. Nakutana na equipe nationale pako wa matala nyingi sana. Nakutana nafanya effort double juu zile tala zile. Nibakie niko juu, nikileve kidogo watanikamata place mwa equipe nationale. Naweza sema hakuna mtu alitufundisha mpira Burundi. Ni kipaji. Cha kwanza ni kipaji. Tulipatiwa kipaji na Mungu na tukaenda tunakiexploiter polepole kupitia ba entraîneur ya maekipe na maekipe nationale. Ngibyo rero kurande rw'abamubajije mu by'ukuri kuki abarundi bazi umupira bituruka he, Imana ituruka he muri rusange kuri we, ni Imana biherewe n'Imana kandi muri rusange banashimira kuko umukinnyi Burundi akura nazamuka mu by'ukuri azi gukina umupira, azi bya bindi byose byibanze by'umupira ku buryo bigera no muri equipe nationale ugasanga competition ni nyinshi cyane. Muri rusange rero kuri we nta kindi sibye kuba ari impano. Piero, asante sana kwa kuja huku hapa mu studio za Royal TV. Nashukuru sana. Mu emission Half Time Show nafikiri na hata n'ubutaha nitugukenera uzaza. Asante sana. Siku yote kuna shida yangu
iko tayari kuja. Uko wazi. Asante sana nawe. Asante. Kila laheri bana. Asante sana. Ukibaki Mureyo au ukienda, kila laheri kabisa. Asante. Ufanikiwe maishani mwako. Nashukuru. Namwe mwakoze cyane gukurikira Royal TV, mwakoze cyane gukurikira Half Time Show uyu munsi, nakagaruka nkuko mumaze kubimenyera buri wa mbere, buri wa gatatu ndetse na buri wa gatanu. Byiza byo ni byinshi cyane kandi bikomeza kugenda bisimburana mu makuru y'imikino hano kuri Royal TV.